Fam kim tum siu hi Kawppui kha ahun kal to a athil ti sual to te wangin inhual suat tamayam ni an chung ka do bil tiktok lo wangin inhol tamayam ni thufing chuan tui chu afim phot chuan alo luan chho na bul hriat angai lo ve alo ti diam to a ahun kal to a chuan dem om le za pui om takpon alo om thin ani thei phum bo cha kom em khopa chia le teng hneng po ani thei ma se tuna chuan afim to ani lom ni tui fim to chu dai nut le kher ngayam ni anun hlui wanga ilaka in thlahun na te awang po khan a hreom tok to asin mi hring te hi kanin keu chuan tha tok lo na kan pai ro vek nang po kha keu ve tangat cheila nual sur na tur khop chu chuan lam a om ve nge yang ks po kol tu zerin no za oma achuak thei zumol ve po no pui fing zara ko ran upa ani thei anun hlui riat sakrenga isoi chu fau chuan atan rin ngam in ngai lawang anun hlui le fam kim lo na pom sak thlap thei ini na khan mangai na om zia le hlut na chu atar lang dai to mi te nang soi sela an rela ingin tamai ni chuan I mangai lo ti pomla anu ti chiat bel cha lo nan kalsan ngamang che ahun kal to awanga ama irin na atlan yam emo I phurna abota emo ani chuan ngakla do thei lek ro fiana ma chon tirla in na te kha atun hun mangin thoi dam tu mang che I thei ngang lawani chuan kalsanang che tuilai rapin din tir rang lola a chan chuan nun hlui ngai tok vel le kai siam chuan kum khachor lo na I siam sak palange I mangai tak zetani chuan a fam kim lo na chu ti fam kim tung lui su pomla ama en siam thamayang athil ti thatlem awang point fakla huai sen na pela ain rin tok le theinan nor kalang che ingai san thei tur Kawppui idu chuan nangma khangai san omni masang che mangai na hi in hriat chian fe nuwa thleng chau tur ani chuan mangai na hlut na chu enge ni ta ang le I hriat chian lo kham mangai ro ka ti lo ma se I hriat chian ma ai mangai wang khan I thiam lo a om lo ve mangai na hi achakani